Jonas Иванаускас. Сеньором Йонишкиса. Перевод на русский язык Рута Леонова. В разноцветной ярмарке нашей прекрасной жизни мы торжественно сыграли нам предназначенную партию. Даже не заметили, как наши дети выросли внуки, наши кредитные карточки юности. Сегодня живем для себя, для родных и близких. Не спеша сегодня обсуждать мы можем, правдиво ли, нравственно, самодостаточно мы жили. А вокруг такой прекрасный белый день февральский. Завтра пойдем на подготовительные компьютерные курсы и напишем письма былым нашим любимым. Не смейся, если до тебя дойдет письмо мое, написанное на разговорном языке, английском. Joniškio krašto senjorams. Šio nuostabaus gyvenimo margaspalvėje mugėje iškilmingai sužaidėme mums skirtąją partiją. Tarsi ir nepastebėjome. Užaugo mūsų vaikai, užaugo mūsų jaunystės kredito kortelės anūkai. Šiandien gyvename savo ir mieliems artimiesiems. Šiandien galime neskubėdami apsvarstyti, ar teisingai, ar dorais geranoriais gyvename, kai aplink tokia įstabi balta vasario diena. Rytoj eisime į kompiuterių raštingumo kursus ir parašysime laiškus senų laikų simpatijoms. Tik nesijuok, jei tave mano laiškas pasieks, kurį parašysiu dabartinė šnekamąja anglų kalba.